Sigam pa more. Ayan karuba, it's the 22nd day of July and adito kami manan apo for another 3 hour of live music. Ilocano music ko na taman laingan to be specific. And of course, you're going to be with your Manong June Sarialis together with John Mark Pastor, operator. Embalsamador up to 3 p.m. Backhoe operator. Ayan, get up mo. Nyaman nga bubrayan nyo tutang kanito. Masa si kayo mangkat kay kir kada kita babalay. Siyempre Saturday. Panagdadalos si balay. Especially those who are working. Ayan, nakita yung working mom and working committee. No kasi nga Sabado I get Domingo I should say isulumit ti panang taripato da kadagiti babalay dan. So nyaman ti obrayo apo ken kadagiti met agman maneho. Ayan na apo. Enjoy the music of 4 day kedua hotel lang apo kasamitan nga radio station tintayar Cagayan Valley 97.7 Street Radio 97.7 Street Radio 97.7 Street Radio Santiago City nagsamiit. Kadagiti ta palengke. Kasi mata mga chen-chenda. Maki-chen-chenda ko na mo no. In Cagayan, makidap-dapon ko na. Yes. Idi unana, idi ugman apo iti ilita iti probinsya ti katadalang ti mamisang aldaw nga na itudeng aldaw ti dapon nga kunada. Domingo. That's one day. No Monday lang ito. Ayan. So, actually Cagayan hindi Bagao adalat at mamisang aldaw nga panag dapon da. Dapay lang ngam ito ket every day is a market day. Basta dati time mo Basta dati time mo nakalukat at ti palengke 24/7. Diretso kayo Diretso kayo dito bayaw at lumalpas kayo di tata agpalamiis tayo madam ni Bayaw Joseph Jaya Kabatuan tadati swimming pool da nga malmus ka balong. Huwag garaw baka nakadaalam mo. Ayan, na ibang malamyo. Ay, aldaw. Aldaw. And of course, we would like to have this opportunity nga pagyamanan mi apo ni Ma'am Jennifer Okamoto iti Sati Gasoline Station dijay Bangbang Nueva Vizcaya and sumatan timbangin ko kati Bonchon dijay and Gmart for providing FTD apo dijay Alcatran or ano dijay ano dyan? Ay, TED na kanya nga pang up sa DJ Studio Espalto and it's very successful apo kasi lang gayam ti remedyo na no dati crack na iti simento buhos nga kunada dyan nga ito na kinurang pa kinurang pa pero i-provide tumbat ni Balungan. So once again thank you Ma'am Jennifer for your support to FDD. Kaya ano di kayo mga kansyon ng Balong for our opening song? Conforme. So nag-text text line. At dati nag-text ni Manang ko nakunanan ng Gina Mildred kunanan nga dagos ni text nila unay Mildred kunanan nga dagos ni Manang kon namdama masay agur ka nag-text man ni Kumarik nga Inocencia bueno ti principal iti Pagrangayan Elementary School kunanan good morning pare pagikablaaw man dagiti coaches and the players of Pagrangayan Elementary School at dati nasaysayaat nga pa nang ibalik kasi dagad elementary school whatever. Congratulations for producing players for the area for athletic meet nga kunana so dagiti Simalia po, congratulations. Palarong bayan. Juan, kasama kini anak ko nga si badminton. But it's bad na kunada ta madina na ala dati first prize. Nga bak mo isunat may sa. It's bad badminton. Hi Manong June and Mac Idol, great command dito purok sa na buwan ni Umi Kalalat Amboy. Umi Lalat man Amboy. Basa Damian Puo Renato Adobo. Thank you Abo. Request man tay maulawak Bildren from Boy Satsati. Boy Satsati. Ayan so kadagiti nag-request Abo iti maulawak Bildren. Mabali mo kansyon din? Kita tayo lyrics dito tatamo ko ko dagijikot din Facebook live no ka. Already mo yan ko ni Managaraw pati Facebook live. Italatan. Ay sige italatan. Mapukaw na kagurot dito yun. Pero kami lang bigay lyrics mi Abo. Yan. Maulawak. Umutan. Okay, dito yan. So, for my sister Gina and kadagiti so amin na pong kaya na nga mga ganda. Tinga sunata
Song called Maulawak Mildred, our version. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin kay sagsaganaan. Anet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem kumay sardeng mukuman, talakay muwalit piputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi pardang isit kapailan. Kodno launay. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimed, Mildred. Kunak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpatek. At dalagarutin kandi ka paila amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimed, Mildred. Kunak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpatek. At dalagarutin kandi ka paila amarmarne. Si kantay kabaknangan, tilad at pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karganat at timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, timpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan ano no nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Tinapatek may mesat lakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawen day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawen day tapuso, day tapintas anapudno. And Marcy Alontaga says here, I hope you can come to Oahu, Hawaii. Try to convince Ate Emmy Anderson to have a concert here. You guys are good singers. Kuna namit ni Kabsat nga Mercy of Oahu, Hawaii. Actually, ma'am, manang and handang si Kayote Kalikago mga mapang kami dito Hawaii. And of course, ato ko maapo iti show me tadi jay dita July 27 for the search for Miss Hawaii. Iji apo Big Island DJ Hello, but then unfortunately we were not able to process our papers. Our visa. I was a papers. Wala. Ano wala ko mati papers. Nakadano kami dito. Kailan ka masabot ti papers. I'm sorry. Anyway, still hoping and crossing maybe our fingers to within this year or next year. And oray man haan nga dita Hawaii kas pangarigan man kat adupay di nasyon apo nga kay nang maalada kami kas kijay Hong Kong adiji kami to September 27 up to October 4. Ayan, we're to have selfie with you. Ayan, good afternoon. Iti Presidente Apo ti Fordek do Hong Kong chapter nga manarimaan nga enjoyin na iti family na ako di Jay Pinto Alfonso Lista. Ayan, kini ating girly, maingit, and of course kini James nga lakay na. Ayan, have a blessed and fruitful nga kunada. Fruitful no kana sa one ay kat dapat makargaan kadtan ading ay. And to of course adi timot ni
Brother Junjun Linian, taga Palawan, Palanan Isabela, and the City Vice President. Manariman, Buena Vista. Buena Vista, ayan, sinumanti kakadwang Ken Ate Jackie. And of course, ni Hasmin Rose, ang manariman nga DJ. Baluarte. Kirino dito Quirino Province. Quirino Province at ni Hasmin Rose. And of course, the other members and officers of 4 Decade Duo Hong Kong chapter nga growing stronger and growing bigger. Good afternoon kada kayo. Afternoon kada kayo. Ito talaga echo na. Tatay pa ilaan. Hello po, watching from Antisonia, Santiago. Hello, I'm Lisa Bartolome from San Mateo. Naragsakak ngagdingeg. Kanyayo 2 Decade Duo. Ano nga? Duwata nga ta. 4 Decade Duo. Naimbag ngal daw tayo amin kayo po watching from Kumatuan. Ano Kuya Joseph? Hello po, watching from Dubai with Alvin Navarro from Mirna de Leon. Naimbag ngal daw kada tayo amin kayo po watching here in Hong Kong. Seling Bawilan. Hindi naganda, nagpipintas talaga. Ayan, so much greetings apo ngem damdama pala ang watching from Kauai, Hawaii. Kung ano naman? Kauai. And Kauai, Hawaii. Kada kiti texters or an-announce pa lang nakatadun din nag-text in. So, kaaro ba? Agbalasi tayo man with this piece. Ay kawitan itatangket na gage agmalmalen takaruba agdake amin nga upa kamat-kamatan na sarigsigan apagtubo tidut-dut na tay kawitan itatangket na ungit umarig-arig sumarsarigsi isuti ari kawitan nga karuba kamanukan Texas awan natrasan na Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan. Kuya, pabati man ni Kate Crister Salvador nga nabsog nagsidati pinapaitan from Tony Son Salvador. Hi, kini Sir Tony Son. Good afternoon kada kayo ta. Dakkel ti uno kawitan ni tatang adu ti agko na kasla kan kobra agtar-tarao no mabigatan riingen na pisang ka kaaruba piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan.
Apura ito, nakatatong greetings ito. Mga laga no agtampo daw. Anati Ilocano tagtampo. Gurka. Oh, di naman na picture. Agpasok no. Dayan. Sarap tanabutob. Tanabutob is a whisper or something. Say something jilikodan. Tanabutob nga kuna. Dati bagbagamti ka abay mo. Kasi dati ugalim lang ha. Ang tanabutob ka no. Dati ko ha. Patim kursunada. Okay, kablawa man ni April Joy Torres. Nagdindingay kanyayo ka Aruba. Kuna na dito 6793. And also Manong kablaawan man ti family Mateo dito Purok 2 Barangay Sinili. Kablaawan pa ti damanang ko Joanne, Josel, Judy, Ann. Kantaan nyo man dyan Mildred Manong ato yung kablaaw Jerwin Mateo. Iso ti opening song mi kakabsat. Ay kabsat kuno kuma. And dahil bang ato yung Manong June ken John Mark pakigreet yung man ni Manong ti Manong ti pamilya Visaya ken Javier nga awan uman nang agdingig ti programa yo. Jai Camarag San Isidro Isabela. Request ko man Manong dali sonata yung baby ken Neneng. Thank you so much. God bless and more power. It's me, Leon Guerrero. Leon Guerrero. Apo na di programa launay ni pelikula ni Lito Lapid. Good PM mga sirs. Request man dito Margarita from Boy Beach of Gapal, Kawayan City. God bless both of you. Dito yun. Naimbanggal daw yung mga idol from Ren Grangos or Sognargs. Pagkablaman namin nga taga San Mateo, especially ta pamilya Kabansag ken Solomon, EJ Salinungan, West Manong June ken Jaya from Jennifer Kabansag. Play mo one Jay Maulok Mildred from Renz Redon. Apo nagatulaki dito. Shout out naman sa Juan family sa San Agustin Isabela from Juan family dito po sa Finland. Wow. Finland. And of course dito Juan family mo dito Jones Isabela nga kasko makada di daninang Consolacion Juan Vizcara and of course to Engineer Terte's wife ni Ma'am Madeline Juan Terte. Yeah. Malagip ko man datang apelyido Juan Terte. Sa nagmayat idak kasarda ko Juan Terte. Watching from Canada from John Keely. Hello FDD Karuba Papa Kablao man ni awanan. From Bergsman Gumaro baglaangan tanda nang itultuloy tay programa day di Kuya Bobby Gutierrez kana ba. Thank you tipay nagbiag yon dagiti unja kamo awanan ni mole inti comment nan. Nabartag una ya po dagiti comments. Sorry for that. Talaga kami kabalan. And hi Manong, lunchtime. Happy lunchtime kada kayo. Agsida tayo ti saluyot. Request mo datay chismosa. Nag-greet ni Merlin iti Kirino. Ngayon. Ngaro, di dyan nag-request ako iti ngayon. Mati mo tajayin pag-list di boses ko ngayon. Instead of ngarod. Ayan ngaro, kaaro ba? Yan nag-request si baby kinineneng. Ito'y bumalsi. Ito'y amin, kaaro ba? It's Margarita, I should say. May wawang kansa. Maulaw kansa. Wana. Naulaw kaya. Basit. Pamparaing. Margarita, no me subas tan arriba que las ollas en el árbol no dorando da la vida. From the distance I can see you. As you sit there by a window, I can see your pretty blue eyes shining like Shalito Lindo. Ay que lástima me da de ver a Margarita que llorando está. Ay que lástima me da de ver a Margarita que llorando está. Arriba, arriba. Ay, 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 parang ragsak nga talaga ako dito sonata ilong. Gonna get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance at Taquachino. There's a kid
te estoy mirando. Cara a cara, fuerte frente, pero no eres para ser mi chiquitito. Vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. Uy, Margarita Mandong man. May isang nga sonata apo nga tradisyonan iti salasalaan. Kumbaga ka nga kompleto ti salaan no nga salaan ti Green Ladies Organization o RIC kung gunadat ta kababaihan Sakara and everybody. Ayan, good day Sir June and JM. Pabati man ni panganami apan nakatatang mi Reynaldo Zamora Nabwa ag birthday Tuno 25. Thanks and good luck FDD from Domeng, Melody, Charis, Janine and Mayo of Santo Domingo, Alicia, Isabella, Philippines. Anatik ko da jay sip good da. Sip code na DJ kat 64296842793.75. Anak ko mati bibiyang ko ti sip code tagang ko mo jira mo to pay amam. 3319. Ay, of course you have to know the zip code of your municipality. Siyempre Municipality ang kunat. Municipality. At ekpat patulot kay ngati remittances kat awan ti kawala na. Wenno nag-order ka kuma iti Lazada. Kasada jay kanyam in order mo gamji pagbayad mo baglaki din dawit ko nga kwarta. Oy. Baglaki din tada ni Miss Mylene. Yan, Ancheta. Iti Ramon Isabela iso tinang iturungan da jay Lazada. Wala ta da jay pinto di Kalman. Di kami pinto. Nag-celebrate kami apo iti Thanksgiving. Nag-Thanksgiving da and of course reunited. We were invited. Blessed Sunday po ka. Blaawan man dagito taga Bugalyo Norte, especially di anak ko nga ni Wendy Grace Gubak Bautista. Thank you po from Estela Gubak Bautista. And kuna naman ni Mylene Kapasaw Bernardo. Good nun po, pabati nga po sina Inang Nena Bernardo iti puro kanyeto nga agdadait. So natatati jogging pants. Sabali gayam di jay. Sabali gayam. Good nun idol, pabati man ni Inang Nina ken ni tatang iyong nga madama nga agdingdingeg ti kantayo. Naimbag nga wala FDD nala daw nga panagkablaw iti may 30 ken 8 nga panagkasangin ni Doc Derek Macabeo Vizcara. Nakata Macabeo mo ti Macabeo kung namlata mo to na. Macabeo Vizcara. Kastamit kini Marco Ariola kablaw agaputi La Saleta of Ramon batch 1997 Mandirigma. Wow. Dagita launa. Class Mandirigma. Kasla ko ano police ko class Mandirigma. Naibanggal daw yung Manong June and Manong John watching from... Ano nga class di kanya medyo edin? Class Mandorokot. Kunanan sa? Maday. Naibanggal daw yung Manong June and Manong John watching from Manila. Kablawak man po tayo ay nga girlfriend gani Miss Eva. Kan kang karoon na natin Payadon at Pascua family Jay San Agustin. Hi guys, more power and blessings to both of you. God bless from 469. Kapag ngayon nikat mo Jay. Jay. Ajin salang mo. Ilaw to Auntie Elisa ya daw. She's watching. Kabal sa? Kabal? Tama? Yes, Elisa ya daw Kabal of Hilo Hawaii. Ayan. May sa katigiti padaan kanya. Ano ko na na? Hi FDD from Hilo Hawaii. Of course, urin na i-mention. Basta makita tang online da kita, kakabsat nga da kita.
Oh, kablaawan ta of course to kapsat Kathy nga ada ka terno na ti bado tatay ti post na ket. Sino? Hindi ka mo no sino di kaduan and they are going somewhere else. Matang Louis Vuitton? Siguro. Mahabag. Kurang pa di collection na naman ng Kathy. Hindi kapsat Kathy. Okay, please play the song Nagtangkan nga tumeng, Kuya June and ating JM. Sagot kuman. Kada kita amin nga mahilig. Kuna na ni Mercy. Ay nang. Alon Taga. Okay. Mahilig. Damdamata yung kansyonin nito nagadumot na earn 850,000 a month. Apo, dagiti launay. Okay, mga rod, tatay nagkablaaw secretly iti sa natang napuluan nalawa kanal. Dahil ket may paay kada kayo apo, kada lalo kada iti agdaldalos iti aglawlaw. Kada kiti agdaldalos di kanal. Jak manilibat lugar anak panah pagraragsakat apapapana pagdigdigosak na palaus aragsak nalawa a kanal apagbat batukat no ilumlum ko daytoy subsub ko naapgad unegnat na banglo at dami na nga na batuteng nga na nalawa a kanal naglawlaw tiledda nalawa a kanal a pagdigdigusak pagpawpawak nang runa no bigbigat no itirabi iket agmamayatak nalawa a kanal ti pagdiritswak. Amuyo ka di ti pagkasarakan nalawa a kanal apag di dinamagan day di sekreto kukuak lang bukbukod at dapay jay lawag paset na itilaod nalawa a kanal apag digdigusak pagpawpawak nang runa no bigbigat no itirabi iketagmamayatak nalawa a kanal ti pagdiritswak nalawa a kanal a pagdigdigusak pagpawpawak nang runa no bigbigat no itirabi iketagmamayatak nalawa a kanal ti pagdiritswak nalawa a kanal ti pagdiritswak. Okay, at this juncture, kita lang na juncture. At this junction, Ipil Bridge. At this juncture, po kami man tayo ipadawat. Itilog, kita listeners tayo. Ayan. By simply texting nga po, iti pauno na dating sonata and you will have a chance to win a 200 peso load. Ayan, are you ready? Karo ba? Adi ka lalpas na lang? Naragsak ngamin. Hana, syempre. Name the tune, the upcoming song. Okay. No, anya ti sir, no mga kansyonan na po. I-text yun lang, itinagan nyo, edad, lugar, and of course, di paulo iti sonata. I-text yun ito 0915-071-3686. Nagsimple lang nga po. Dato'y nga income arami din. Agin enjoy kay lagarudan, agkaload kay pala. So, inunaan lang nga po. Ulitin me with your name, age, and the place, and The title of the song. So, are you ready? Along. Okay, dining orden. Dahil tuya na po, iti dat-datlag nga sonata.
Namisan nga rabi nasa lagjay bulan, nagregret ilinaaw, jay kamasetasan, parukong ko natulbakan, pinilit mo anilugtan, gabula ang tapintas mo, apagiin na palan, di ununa ng aldaw, inkarimpay kaniyak, amin tuwa babaru, di kanton makiin nayat, idi kuan nakakitakan, natartaraking emtisyak, binaybayan akong tenganay idalan. Ako nagkasibong bata na. Namisang arabi nasa lagjay bulan, nagregret ilinaaw, jay kamasetasan, parukong ko natulbakan, pinilit mo aniluktan, kabula ang tapintas mo, apagiin na palang, diyon una ng aldaw, inkarimpay kaniyak, amin tuwa bagbaro, di kang dun makiinayat, idi kuwan nakakitakan, natartaraking emtisyak, binaybayan akong tenganay tidalan. Nakita ko naka-online natin ni Ate Angie ko. Buya. Hello, Ate Angie. Pwede rin makinig sa radyo, ating Angie. And of course, we have a winner! Apo, nagparta nga sing mumbat. I'd like to say congratulations to Nancy Iglesia, 27 years old of Cebu, San Isidro. Sura mo dyan number na balong. Nancy Iglesia of Cebu, San Isidro. Ayan, so katakitihang nangaba ka po. Actually, aduti Sibong Bat, Datoy, and James Navarro. Kung na linaa o kung na mo. So, damdama lang pa siya po. Ang tabayanan nyo may kadua. Ang dat lang nga sonata dito lang nga po. Kasamitan ng radio station tintay. Kagayan ba 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsamit. Ayan, kahit dagiti Sibong Bat. May isang arabi. Kung na naman ni Mary Jane Lachico. Oh, that's wrong. And of course, ni Alma Padilla, kung na naman at Nasilag Abulan. Oh. The song is titled Naslag. Naslag Abulan. Ayan. Bulan kung na naman ni Jovelyn Kadawan and Marjorie Legrio. Naranyag Abulan ko na. Naslag Abulan. And of course, ayan, so sorry kalagiti mong bata po nga hangan na pagkasatan and ang tabayanan nyo ito sa maroon abong tatatlag nga sunata ito no may kadwa nga paset iti programa tayo nga ro, danapin na kita mga kablawit na balong basta aman na kita nag-text kanya kita cellphone ko Siga kaya pa mo binasan tatanga hindi ka mo no sinukuan. Okay, good morning Karo pa request man tay baby kinineneng Manong Parakin Manong Bingo and Shawnee. Happy birthday to Princess Camille Bolataw. Camille siguro tayo. Princess Camille. Salamat from Dr. Adel Bolataw, PhD of General Service Office of Ninoy International Airport, Santiago. Nagatayon sa napanana. Regards to all my relatives in Ramon Isabela from Andy Ablang. Hello, ni Malo Cortez. Watching from Hong Kong, from Crystal Dumalay. Taiman Mildred Sir, kung ni Glenn Kalangan. And hello po, greet ko nga po ang mga taga Dumabel, Aglipe Quirino na nakikinig na sinama ng Ganda at Yabang Belena from Ganda of Aglipe. Thanks po. Opo, puro adjective. Madagito yan. Manong, naimbagal daw yung kinangkel kapagablaong manti family dugilan ken kastama dagiti karuba mi nga magdengdengeg kanyayo. Thanks kuya pag-play man jay taga Pulot. It's me. Ramar Dugilan.
So, we would like to give you now the still number one song of Kaskasaran. Iti numero uno apo nga sunata iti Kaskasaran. Ato'y Baby Kenny Nene. Most requested. Requested. Nagbaliw ang tipanawin ni Baby Kenny Neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni Ilokanen nga mamuk idiya panawin ayawanen day di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalaysan tubay sang tumaputi ayawanen tingkang misala kababaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napigket. Okay, hello sir. And ating John Margaret Kuman, amin nga taga Villa Marcos, lalo kini Kuyang Sammy Lauredo, to'y ating Mojun Castillo. Nagbaliwin ti panawin ni Baby Kenny Neneng sa balin ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga mamuk idiyununana ayawanen day di narumpi ano umisang mapagbingi at ay balasang anadamili kalaysan tupay sam tumakuti ayawanen tingkang misala tababaketen tadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala pintarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napigket ayawanen tingkang misala tababaketen tadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala pintarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napigket ayawanen tingkang misala tababaketen tadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala pintarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napigket ayawanen tingkang misala tababaketen tadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala pintarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napigket. Okay, once again, congratulations to Miss Nancy Iglesias pa Cebu San Isidro and for winning the 200 peso load from the Ford Duo. And at this moment, talaga at this juncture, at this moment, iti dito nga kanito karumag, gundaw yung muta niya kablaawan nagdi fam familyame, of course, na yung baga pangaldaw, ken panaginanak yung katatay, Felix Avalos Seriales of San Sebastian, together with by adding Annabel Seriales, yung agad request iti sonata nga hangko mo malagip na niya request nan. And of course to Venus, Venus, and of course to my family ta Villa Carmen, dagitay inang nati, my wife Juvie, and my kids John Feliz, Jason Fiel, and Justin Fiel, and of course kasi kama Jibalay mi, siyempre ni Nanay Lourdes, ni antiling yung madamag plancha pa lang siguro yung ganakot ta. Namin ang ngagdingag dito Barangay Villa Carmen, di na panagimatang ti ano apa nga di mo magtinagan min kung kunada mo Alaka lang ang mga isulat at i-memorize na pagbagatinagan nila magte-text Apo, Diyos ko maulawak sa kada kayo. Wala Mildred. Ayan, kaya Apo, mamisang kayo lag-text ko magte-text line kaya nila pumpun o subli-subli.
Dapat ito mong tawag. Sige, basa ka lang. Ayan, Manong Kablaawa Monte, advance happy birthday ni James Navarro. Birthday na ito na Biyernes, July 27. Nagaputi pamilya. Thank you, Manong. From Conte May, kanana, hello po kuya, pagrit man nagitan na ko dito, Etiage, Family Conte, watching from KSA, thank you po. Oh, dito nga eh. Okay, magandang tanghali mga kuyang. Guwapo. Great ko man Guwapo. ako. Anak ko nga ni sila Charlene Claire, Chase at Charles Kadawan ng Maligaya Etiage. Request ko man ako dahil Lovers Moon. There's lovers moon. Ilocano. Ay, pa-shoutout po man dagiti pamilya Blas, Aranda, Javier, Capillan, Bawa, dagas Don't Say Goodbye by Eddie Peregrina, J. Ilocano, Sir Plains, from Fevelin, Capillan. Para naman ni Angel Sweet, pa-shoutout kada Jason Abok. Si Tess, dati siguro. And brothers sa San Fernando City, La Union from Mama here at Dubai, UAE. Angel Sweet, malagip ko lang unay. Idi, ugma na. Ada iti nagipatulod, iti telegrama, nagapo sa bali nga lugar. Kat iti intid na gente may sama nga taga-baryo. Akat, apo indulin na data nga telegrama. Agapot awan ti ko pala iti ata SMS, text messages and telephone. So no dati paspasama kiti ko telegram mo di jay let's say Cagayan kasjay tapno dumanon di balita nga naghanakan di aso kasjay etc. Kay din ka dati nagtelegrama di San Sebastian tinilaon di telegrama ko nagminatay da so pagkaamumingan natay ni kasi. Idi ko an umot lati maore da nga sumangputan nga umay makiminatay from San Sebastian so Dulin da. Dinanon da ulit and then dinamag da wala na awa yung telegrama ka nagtelegram kami mo at ay kaawan ako baka di kwati nangyawatan da damagin nyo man baka another member of the family so nga dinamag da ay kat indulin na tabakano kanang iti pusa ta amo na Angel Sweet kasi nga minti support iti telegrama Angel Sweet nga biskuit kulay blue ay kat ay talaga hangakin ng tipusa angam din na mga naitad I wanted your message so that's Angel Sweet may isang biskuit deta idi unana hello mga idol kong FDD good afternoon to you and to your countless viewers and listeners kasla kini Jan Mark ay kini Jan Sarmiento iti Villasis Pangasinan ang nag-PM kanyak tatay damdamagan na nood da kanuti adda kami manin tata kunak no naranyag abulan ti title tatlaga sunata period ko na sa dajay adda manin tata kunak no naranyag abulan ti title na tatlaga sunata malagip ko sa baligayam Adan sapay jay kantay di naranyag nga abot ngam aje black hole ada talaga kasjay ajay kadila sada kat koko ada jay artista nga ni Ike Lozada ay kat idi si bibiyag isuna ko yang ni Ike Lozada of That's Entertainment naman ti palabas na idi ni Ike Lozada na ni pata ay kanya mo nga dita tatag sa balin Lazada ajay hi June and Jay I'm listening to you while I'm making this playing My Mini Liquors from Auntie Charity Lillanes. Yes. Hello manong, greet ko man ti family Metran, family Yakan, kin greet ko man paya gito anak ko ni Gerald ken Justin Sales. Kastamit tayo asawak, man ni Metran, request man, manong tayo kantang dance with my father, Lokano manong kantan nyo. Nag-greet Merlin Metran ng Gulak Difun, Kirinaw, Isabella Mix Club. Okay, nga ro, walang namin dos lagi na po. Kasagpayan ti alas 2 timbalam, kaya detidment ti mo din nga sunata para ito muna paset. At nga ro din na apo, agor katagpili man tinasaya at nga sunata. Ano di request at tayo? Ay, diya ka mo, nalipata ko. Itikin ato ti request, awan ti malagip tan aya. Dati nga ro din na po, ti mo din nga sunata mi para ito muna nga paset. O ading anya kat tinagan mo di kat mapalin ama amon to'y mo nagpintas kit din day tadwa kalid mo adang dayan met napo daw ang ipen mo nagmayat ngatan nga aprusan tabuok mo nakasisileng agaya mo nagbangno nagtundiris kit din dayta agong mo anyang
Ingalabaga dayta bibig mo. O ading anyan na nagpintas ka, iperin mo man tanarimat amatang, imasken mo man dayta barukong mo. Nagmayat ngatan ngagkanta bibig mo, dayta takder mo kaslaro sa naroses. Nakashort ka pa'y wow, nagbudaw talents. Dayta isem mo kas lamang awis, agar arapa-apak amakili lips to lips. O ading anyan nga nagpintas ka, iperin mo man tanarimat amatang, imaskat mo man dayta barukong mo. Nagmayat ngatan nga agkan ta bibig mo, dayta takder mo kaslaro sa naroses. Nakashort ka pa'y wow, nagbudaw talents. Dayta isem mo kas lamang awis, agar arapa-apak amakili lips to lips. O ading ganyan nga nagpintas ka, ipereng mo man tanarimat amatang, imasket mo man dayta barukong mo. Nagmayat ngatan nagkanta bibig mo. Okay, ngarot ka ba? Agsubli nga ro, dito 4 decade daw. Of course, iti pimipe lang iti Facebook Live me. And then, agresium kami with another post, ka ba? So, ikatinte pala dito ka. And thank you so much for being with us for the first part of the program. And sumaroon na po, iti may kadwa paset na. After these reminders.